Lucha fuying ni kasyam noy charwa rakwa vatvatek. Makaranes si Yesu do idi keam amiandang so asaka panyarisiringan no mapayvari so day ke nga may ngaran so sakay. Ate aro so nirpiataw. Tunadi nga muga ni sakay wo kapakachita na si Yesu ta akman swan jinotawurang kuana. Ami kong odo tay mavave amuri wo gina makaslisli ni do arwa tawa tumita si Yesu. Uri wo ni palalayo na mangido pamanongan na kangay na kumalat do asaka kayo. Tumita si Yesu ta makaikay si Yesu na mangunongdang. Makarana si Yesu do yanan noram tunanangara si sakay. Maniring diyam mo sakay agchinrana. Ta mga ikodo vari nyo si charawya. Uri wo ni paigag chinarana ni sakaya masyari ya tumautaw si Yesu. Machita dano arwatawam maragat sira swaktukto. Aman chino natudangay nunya do vari no mirarata na tao. Ang makaranis sira do vari ni sakayam tao-tawon na si Yesua kapachisirisiring naranadya. Maniringam mupanyirisiringan. Tukupiratayaw kangangay ko iturudo ipanguyong-uyod dataw. No si mienso tawa ni pangamkaman ko so asaranawam paulyan ko so apataranaw. Maniring si Yesu diyam, yan na nipantayin nyo niya matadutuso, vaywa ununod nyo sa kavali. Ta, may yangay kanyo akano, ininapon nyo si apulahan, amigan niya mataduto. Ukon niya iranayam niya kumikalaso, may raratanatawa kapatastas ko siradutay nga to. Makapya sira umamiring so chiring na ni Yesuam. Mga maugso payayingan na chiring na. Amno kanangam, makaikayra na si Yesua makaranas do Yerusalem. Nak mendam, alaw yara na o papuan na so katalamurong na niya tanya mataduto. Maniring si Yesuam, amienso asaka may nakamatawa mga idumarayayli tao manamo kapanlalagdan niya panyarisiringanda. May ratatangam luvutan na siraw asangar na nalamlam soy na akapungad na siraso tigas sa kanyerpya vuawan kapanchinan niya diraso. Inyura na mga kaipungdo ikabukwam apon nyo nirpya kapayparun nyo siyan. Ikungudo pachiuyan daw rino kailanda. Amuriwo ni panovuida so tawa mga imanchin niya do rakwa panirisiringanda so kadidakran niya panirisiringanda. Marap na o panirisiringan no may nakamatawam, may sinaulir na do varida. Miratatangam, luvutan na siraw, nipantana so nirpia vuawa na lamlam soy na, kapachichina siraso, nipiparo da nirpi. Maniring wo asam, laupan. Kunipachin nirpi wo muniturudya ka na nirpiam, ni may paruso yasa puwa nirpi. Maniring ulaw panam katay mapatak. Taya mudya tunaribuan wo likta varay mudyakan. Amuri wo pamnekan ko ni moso asangar na nailya yapungad mo. May wo ikararwano lamlam soynam ipanchina. Laupan. Umuniturod ya ka na nirpiam, ya lima ka nirpiwo na nipayparwan. Maniring wulaw panjam, ya pungad mo lima kailan. Mayu ikatatlo no lamlam soynam ipanchina.
Laupan. Umenyiturud dia kena nyerpiam, ya pamian dudya. Kunipakapia ya ni kekeno mila kayub. Takui muikannya timalan lanso kena tawa, ya mapamun so bekena munganay jimwa, ya kumali so bekena munipamua. Maniring wo laupan jam, imuranayam, ya katirata lam soikwan. May sinauliwo ciri-ciring mo ira-iraat ko jimuan. Ta mo katangan ya kena malanlan so kena tawa, mapamuun so bekena munganay jaken. Kumali so bekena nipamuakwam. Ikungu jimuna tudangayin niya piyanan na kena, kapaluvut mo so ananak na iturudya kendo nyayi ko na. Maniring ranado may tatanak do siri-sirya lam so inam, pagsay kamuwo nyerpina, katurun yun niya do, iya ni makanyerpiso yasapuwa lam so ikwang. Maniringu arwa lam so inadyam, laupan. Yanamiyan so yasapuwa nyerpinang. Maniringu laupanam, kupa ciring jinyam, uyanan nam rapan kupaan. Ukabuan nam, miminin kuwa arapan wo apelea amian jan. Umraut jakada panyirisiringendam, yayin nyo sira, kawakwak nyo sira do tangayin ko. Teika na wo arwa ciring na ni Yeswam may pangira na sira do Yerusalem. Tuda di makaranas do payfake akado potani. Do asaka toko na may ngaran so kanlanam. Tuvuyin na o rarwaka machinanaudya manma. Maniring diram, angay kamodo tanyo ana menayili. Si mangay kamuam, makacita kamuso, asaka jidapan nyavangan no tawa alikaya baka makadkad dodang. Uvay nyuan, kalak nyo siya yayi. No simiyan so manchinya tao dinyo so, nyuvayan so bakang. Ipanchin nyo jirawo. Yamiyan so na patakan niya no panyirisiringanta. Mga isiram, jalas ruo ni panchin ni Yesu jira. Uvayin daw bakam pachichin na sirano mapay bakas siya. Maniring jiram, nyuvayan so bakang. Maniring siram, yamiyan so na patakan niya no panyirisiringanta. Mira tatangam, uvayin da na baka, ayang ido tangayin na ni Yesu. Karasida no ayub da do likod no baka, kapasakay da na si Yesu. May pangay siram alapanda no arwa tao ayub da irasida do pangunungan. Umusok na sirado toko na may ngaran so kanlanam. Amlululu sirao arwa machiluludya tao. So mari niya mataduto. Do arwa ni machitada minavare ni Yesu. Manyiring siram arwarwain tao panyirisiringanta. Nitovoy ni iya mataduto. So iyan na do tinga tono sarasaraya kano arwarwaya mangijimo. Muhammadu to. Maniring sira di Yesu machiravor do arwa tawa matsyagum do farisayam mumang nanaw. Pansyan na isira ya machiluludimo. Ta di sira may karyaryak. Maniring si Yesuam kupachiring ginyam no si di sira may raryakam vatura na itom tumachipalita sumarinyakan.
Tuda di makaranas do Yerusalem macitanaw yili. Amuriwo ilavian na do tao dodang. Manyiringam, inawi si katangan nyo si charaw yawo ikapi ano ununod nyo. Ta yakan nyo akmay mavota si cha ikwaya. Numaratang u araro nam mayu kavusuyan nyo tawa limot din nyo kadin nyo makasawaya. So ikamimin nyo kano ananak nyo bali na senda. Akman sangu vavay nyo. Ta abu asaka vatwa madwadun. Ta dinyo atan nyo ikasasnad no aryarilo na dinyo niya matadoto. Sumdep si Yesu durakwa panaralayanam, pubutin na siraw may pananarangan na tao. Maniring diram, chiring na niya matadotwa dumket do seisyam, uraralayan nyo niya kanavayam, payni norian urino arwatao. Amnyo to pay valuwa, dapay valayan no manakawatao. Mangday do araraw si Yesua mga nanauso tao do rakwa panaralayan. Upang ipanyirisiringan no mapatanatanang so nakamda siya matadutwa, kano mga nanao no iwawalam niya matadutwa, kano kamanrarakkan dam, naknak mendakawakwak dasya. Am kadida makaten nganjarakpen, ta aro tawa makrano ipang nanauna.